Kakun New Trap National Awakening Movement Knam Hakar New Tarik na wing Arajar Pulai Kalawan Banpan Jing Pensai na kasorkar jela halo ka jingya sakmat kikam ka expert committee halo ka jimpen bait thamai ka reservation policy habakran sigilat thai khobor harin ka jingwani kendu uba DP walang chief secretary ka jela uba James MA Neng General Secretary Uloong baka expert committee kan syong ya kejelang kabaar kan reuterik no pra arjar pulai bat hadien kate ka sorkar jela kan sakhot biang ya kiseng san hima ka jela banyathir ka movement kalapan kemau balayat pen kemau man la ka pore ka sorkar jela ban penbait thamai ka state reservation policy syaja kan dai spa nyupuar kata ban bu kendon baki company ki dei ban mang prapau persen ka bha yo kam na ka banta ki riulum ka jela Kaknam kadawa baka reservation policy hakikam kibami hakidesek level hakasels kidai baik banyo prapo persen daki kasi bat jaintia bat hagar hills pat prapo persen daki jai ben riu garo. Adin jung jingyalang ka bakhot ka all party meeting ka pro live poetry jung mi jung snem arjar apulai. Jingi na kalian ka party hi ni community bakni ka kam kan yak state syai. Tanah hadin bangi iba hadu mentang ni simlayo ya jung tip ka balong ada ka jing tho hang nu kini kakam terpoi. Jika penlong ingin tarasi ya kepenguan di tenduk yang chief secretary ya kubaka sorkar hi kalau bu iu bu kini baik kini kakam. Jadi harga jingwan jingin tarasi ke jing tunggu jingin kalau banwan kali hadu hang nu kini kakam terpoi. Nama habang isu pej i kumba kali kenca. I kumba tagui perlok berat kui part kita kal parti i kumba kimsum keren isu. Tengi ngisngo ba kali kapram jungi kum movement ya kabangin wan ban kelibian ban pertho lese ban persiu yang sorkar kadai ban perstet itu kakam kabla sate labun busnem ding so komen dengan kesia pun itu ya tiba walang dari chief secretary coba jalan ini mengenai keren berarti dia halor dengan mentah ini so tenak kami kalau kalian ujung i kalau ba itu ba pada ban konstruk dengan expert committee kembali railang betul ka all party meeting bat hadin ketika konstruk ini ka meeting pat kira syong meeting akan ka reuterik jun panai berentah ka first meeting ka flight trick sorry ka flight trick jun panai berentah tikin session pat ka meeting ka reuterik jun Desember second meeting jun expert committee aga jung sisya na kalian gejungi aga tu ga all party meeting kam dadan gitu semohon bantung ka expert committee namar baleng smutu bet baki committee ne ko post ko pat kilong delay di nreng gemla ban de namar bale la sing di tak mangi parti ke bapen sngoy kata di nyahap ban ya pengor pat ya ka ka ba ki parti bar khoi ya manjur ban thungi expert committee kade ka kamram jing ke movement pat ban budin khnang ba kata ka isu penam sateng dapat i chief secretary ba la kumnu ngi community ba hunus nem ban wan ngini i ge ye so jong mereka ya kebagai expert committee gede ban ai ke kunuka jingshai dan gede ban ai ke kunuka benta teh hot wala na kalian chung chief secretary om ba on sakhot bian ini di political party hadin ka meeting ke banong retreat den reng so ba sai sin pat ba teng ke ba ka sorkar ka ju ong bat ka ju batay ban prestet ka kam teng kam ju poi serta dit den tak daw sai sin pat ngoi phi wan de sni ya ban bodin pat nginum song thaj ro kat bakani ke isu hi keempat urlong kumbaki nilai railang na kalian juga movement jungi inum song that nilai wan na kapor ban kersiu ka sorkar pat ban yai pen kan mau sorkar bade bat pedap na kam kala da siapa bag sorkar kam ong na kam sim khia le sen kalian keseng jungi in sa sim pa ni sin jam dari inam kam na kam penting kena bag reservation policy ke jala jungi re trekam kat kum ka jingang nur jong pai ba kham tam pai ba khasi jungi ni ini suatu sekedar begini kejut ke babentai ke bablabun ki kun samla ni panang basta kadi ke por di jingkar lukam te ni suatu ba ka sarkar ka namla ban ai wala da la penbiang mengenai reservation policy ka namla ban ai kamlut ki kun samla te kadi ke bangi perkhat ke movement kalong ba sakawai pat ke jing ai jimu jing sarkar kalong bala kumnu ru bahkan ni ke bha thong kam de tang ha ki government job mereka long haki private sector tinggi community bagi private sector di bawah ya kaman invest di bawah berlek ke business ke jongki haki kari ke jengi kham da ong ni kanu ke bertahan di kedai private sector kin ai lat ni samla ke jengi bakin yo bandrung ha ke cakatre jongki
kumbaai sarkar la singila ban ong sampel belum 20% ni barum try celah nomor bling sutu bakari gejungi ki bubur ki khul samla ki lalong ki batubit la da kalong ha ganu ke bantar ki bubur ki khul samla jungi ki bamdan ka magri kilami sabar ban terkap tengi kemi nanti la da ki private sector kin ka sarkar kayo ban bu gini ke kendon di ban snai gini ka kendon anya si ke ban penlong private sector bakin hab ban le kan ni try ka jing onong kan dei ka jong pai ba ju ka lah bat ni kemi ti khul samla jungi kim dan kam ban mi sabar na ka banta ki kam ki jam ki rai tari la jong video ki kam jam ki bat katakan beteng na kapor bat kan long ru ka la si kan wan ra ru kita ya jing mentoy ya kari ke jong hi bro ko i pidang ni ke jong ajmut jungi bat yong ba inom na bat ban le e marwe iru in habban ajmut ka sarkar ke e ko bagi ajmut te ngir ni quality barang ba jong i ka e ko bagi ni la ai ting siap ke e ka ba ka e ka senjak di sim ta